niko madam ngiye ku kazi ese sha kuba urabizi ko muri mwabaza ndabizi yabiye kuri Facebook aho none ko naza umwiteguro neza uraje kumutegura ugenda pana guma kwicara nkaba twamwiteguye urabizi umwana ari yabimbwiye kandi waguruka ukore urebe ibintu ukora hano mu rugo asanga yameze neza no mu cyumba cigwa pana guma kwicara ngaho bagutereyeho amasipaguru kurumva ndabikora sawa naje ngiye ku kazi turasubira ni mugoroba siko ngaho musigare neza ga niko utwaye igisokozo ese hajya ese amaze gusaza ku buryo wibagiwe n'igisokozo mwihangane madam nta kibazo ngaho gusa murumuna w'ingwe naza muri ayiwe twamwiteguye cyane naje nditeguye na wa mukozi yagiye guhaha inko sawa none se murako mukunda inko kugira ngo uduce ariko nta kibazo turasubira ni mugoroba ariko gazi ziryohe inkoko nimbizi ryo agace niko gakunda inani inko cyane n'abantu barayikunda sawa nimushake mu gikone nta kibazo ndigapfe kunyangisha gusa mwana wa gira guje gutegurira murumuna wawe bijya twaza dupfa kwikiriza tubwira so ngo tugiye kumutegura tutarabitegura gije kumutegurira ariko mfite ubwoba ikimuzanye wasanga ari ubutesi abana ariko mwana wanje w'umuhereza uko aziga amashuri n'ukuri aya mare n'ukuri sinzi genda umutegurire ariko ikintu kimuzanye si amahoro ndadutegereza shike twumve cyagiye haguruka karibu databuko we ayiwe mama we wa muherezi wanje arashitsemewe karibu Fred we ngwino hano rebe arashitse Steve wacu arashitse ni sabro kera muvuye ku ishuri ama internet mwagiye ariko wewe ndaka kuriho tibazo arashika uratangisha abana banje internet barafunga ubunyine ko bari none sinabisabishije abandi ko bariga none we nuko wanyakira tugukumbu kuraza baza wiki none we nuko nyakira kwakira kuraza ishuri ndirafu ariko bana ba mwumve ngene hanyakira kono bana ndeke kubwira waje none we turahivuga banza wakira wanyu bane kumutonganya uzi cyamuzanye kwanza mureka bivugira nta nazi bizazanye shara ari mukumbuye umuherezi wanje ngo yaje ngaho ese yagiye ku kazi reka ahubwo mu telefone azi papa ari he yagiye ku kazi sinesa ku kazi kindi nawe buri munsi ndanza ngasanga adahari none se mwana wanje niki cyo tubesha we atagiye akora uyu nguyu azamayirwa mu nzu gusa none nayabamwe bicara singira ngo wararirangije twarayirangije nyine ndeke gucata yenda bige nakora kuraza mutarafunga uzibazanye ni bizakozanye uzabirwa mu nzu umuntu uramara no kuza umwakire nabi uzi ugenda nawe usange abandi yo babi oya bana banje ntimukamere gutyo mureke duhamagara iso narusha imodoka yamvuna banza uje muri douche genda muri douche ushike wimeneho amazi umukozi agiye guhisha tumara kwambuka Yorodani sha waje wese sangapi naje mu mwanya karibu umeze neza yego suburebure none isama da kompora ni sawa sha murakomeye ni mukiraso mwana aho reka maze nkora muri no koti ndaje waje sha waje papa umuriro uratse ayiwe papa no sumuda ahubwo ni umudigi ariko bana banje namwe ndimuzi ko yabaye mwarimu w'ikanisa nimba asigaye agibigira oyaye asigaye mwarimu abaye mwarimu gamenta amakuru mwambi ubu ni yaravuye oya yagiye ku kazi avuye ku ikanisa uko asigaye ari ku kazi no ku ikanisa arandi tukimugira papa abaye mwarimu ntacyo mvuze ayiwe asa bishobora cyane ko naherutse kera yagazamo umumero akabana baje papa ameze neza nari mbakumbuye bana ba natwe mama nari mbakumbuye cyane ndishimye kabisa aho niko sha waje naje papa karibu cyane igira hano taso aho mada none mwamubwiye gute twamugaburiye twamwiteguye yari yaho yankokoga
Yankoko twamugaburiye twamuzimanye nuko. Je nahaze papa. Wowe kagwagase bagwaye inkoko habe n'agace suba. Aha umuherezi wanje. Ahubwo simubagire indi ninjoro. Je kutarambagira inkoko. None jewe sindushaka. Uzugira ngo kujyaga imbabazi z'abana bazaba mama imbabazi zose ya iyo abana twazaye. Uzi umugabo zarakomborotse. Aho kwishuri imeze bite papa? Kwishuri turaho gusa biragoye papa. Ibiki bigoye. Ibiki bigoye mwana we. Oya tabwari jewe. Ico gikara wo bishobora se. Byagenze gute? Noneho amakuru yaranzanye kandi ntabwo mfite gutinda. Ntabwo mfite gutinda, mfite nk'iminsi 2 cyangwa 3 hano. Narasabishije nyine kugira ngo nze ngere hano. Nimara nzasubira uko abandi ko bariga. Ariko kabisa amakuru yanzanye ntabwo ari byoroshe. Amakuru yabaka Niki cyabaye? Noneho Sendoto yaragwaye. Yagwaye iki? Yagwaye bisasa. Ayiwe, mwizina rya Yesu. Ngwe iki? Yagwaye bisasa. Umwana wanje nasara. Yarasaze n'ukuri. Iki? Cyangwa niwe wasaze ukaba wabona abantu abazimba bose basaze. Nari kubona ngeze hano papa. N'ukuri yarasaze ubu ngubu ntawe ukimukora. Kwizina rya Yesu, kwizina rya Yesu. Sendoto yarasaze. Ntabwo akiba no mu tukiba n'abana mu Yagiye abarimu basigaye bambaza noneho nije bagize ikirara ngo nzamureka kandi ari mukuru wanje. Ariko nawe ndi woroshe cyangwa ahubwo byageze gute cyangwa niwe wasaze? Papa yarasaze. Ubu ngubu niwe wabayisetemu w'ishuri. Ari muko amayikorera amayarara yose. Iki? Ibikopo ako nagaki waravuze ngo ngo yabaye. Nizo twiga ku ishuri. Muzamwiga ngo setemo ni nani nyine zitwara amayarara. Ibintu bicafu. Aho. Niwe wabaye se. Niwe uzubisera. Nakazi se bamuhaye none ukaba wamwitiye. Ni wabona umutwe we ngene umeze. Yabaye nyine umusazi nyine ibisatsi. Amahuza ari muko amayambara ibihuzu bimeze ukuntu. Amapantara kamazina kageza aho. Ari muko amagenda ari mu gito. Noneho hageze ku mwarimu wa matematiki nta gikena no kumurira. Aba barimu ba matematiki naje agazinanira abari hatangirira aho naje gasi. Agazinanira kandi nawe zimunanira ariko yarasaze yamayanga umwarimu. None ndahurura. Liko. None bibaye kumwana. Jewe na mama. Ubusazi yakuye. Tanso yinuka. Zaraje. Abarimu bazabaruka. Oya twari tujyamye noneho mbona umuntu arazutse arasohotse. Je ngira ngo kwa gusohoka bisanzwe. Aragenda ngira ngo none aragaruka. Yamagenderamo nko mu gatondo kare kare nyine singene n'icumi. Mbona nije sohoke namusanga mwiyarara hajya ahantu bazabarunda nyine ibintu batetse byasigaye. Aricaye karabije. Umwana waje ari ko amagi imitsima n'imiceri n'ibiki byose bamenye mu mipfu. Cyangwa se yapeti yagwaye none umwana waje. Oya. N'ubusazi busanzwe bari mu kumuha n'ibyo kujya biriya byo kujya batanga ku ishuri. Ntanabije. Agakenera kujya byo mu mipfu. Kwa huyu namwe ni nkari uyapfuye ubwo busazi. Ayo. Ni wowe wanzana ibyo bintu. Nta wundi mwari wanyuze nyumva ngo azapfa. Ni imiyaga yo ku ishuri we. Oya papa muve muri ibyo ngibyo. Je mfite igihe gito yaha. Ko ndasubira ko abandi ko bariga kandi aho utagiye gito tugenda ubunyatse gushaka umwana. Tumugarure hano siko. N'abantu baza basenga. Abe naje muzo bamunduhuriye. Ubona ngena ngoye. Ayi mwana wanje mwana. Ndi mukwa amasanga yantwaye ama uniforme, imbugita zo mu nzu dukoresha yatwaye. Papa nukuri ndago ari mukwa mukubita asanga njyamye kankandagira. Aza gukubita data we mwana we. Yanko ko ndacyayiriye mane yankokoye. Ariko munyumvira abazimu. Abazimu babonye he? Inkoko mwana yasaza. None sindake kujya ingoko ngo ni nani? Ni bisazi. N'abasinzi. Ndufite abanye naho reka kujya. Mwese mubaye gute? Ndake kujya ngo ni bisazi. Umwana karasara je n'ivyo nariye kindumva genda. Niko Fred ndekaje kuzana yankoko. Iriya ni he? Reka gweri. Reka mbazi mbi tuje gushaka umwana. Ntayo mwita gusa ibindi byananiye. Wewe ubishobora. Kwisa yatinze. Ari ukusanga ari masahani yankoko yiwe ariko avuga. Ariko gushaka n'umugabo ndayamutanze imbere. Genda umuhamagare genda twihute je mutima turi mu. Reka muhamagare tugenda hakiri kare sinace. Ayiwe mama noneho ndumiye. Papa yabaye igisamba. Niki mwana? Kaga safira kari hari akagati kari n'imboga.
sanze kera no jewe simpampangayikira n'izo mboga nashaka aje n'isafuriya yiterekeye nk'uko nashaka aje n'isafuriya none kuko akaratekereza ntazi ko twagwajije sinzi ndamwereka mwana we genda muri gufata umwana wa ndatirura umusazi papa tugende mugende ndaje ubu nyine ndagenda n'amasafuriya oya mwe musohoke ndaje hamagara Fred reka nje kubwira Fred abanza ubikira safuriya ngo ibisazi ni umwana ahubwo ni ibyaha reka nje ko ndacerewe papa kuracerewe ese uragenda none ese ko mfite imbuga kurusha umubyeyi ndaje ngende none ugenda ndaje reka nje kubwira mama reka nje kubwira isoni z'abana ntazo hawugira iyo safuriya noneho ndatanga uriya musazi reka ngo ese ko muratekereza iwe wenyine apima ibiro 70 kurumva ubu muzi ukuntu cyavyigusha aho kubitaho igisazi cya mbere sinzi ibiro gipima kubitaho cya kabiri noneho mwavuze ngo gwaye ibisazi afite ibisazi byinshi ese ko muragenda ndamubasha n'ibyo bisazi byose nawe wenyine ariko n'umwana wawe wikuriye mu nyine ko mufitiye impuwe ngiye kurya ngira imbaraga muterure n'ibisazi byose mujane mu masengero